Ngikhamba nonomlungisi yeche. Ngambala Mvezi, ngaphakathi kwepela veke ekulu, ipela veke yabakhwenyana. Singena uMaweldenja abakhwenyana bebehlile Mvezi, behle nesahali enkuni. Haya umkhwenyana nakafika kwekhweni usomntazana nakamhlangabeza kwamvulela iyege lapha. Ababazi inkuni bonyana inkuni ezihle kangaka mkhwenyana uzithezephi. Ubipela veke ekhulu abakhwenyana abanye basesekhona ekhweni basasinazalelwa basalethela itiye basadagela amathathatha zindombi zekhweni kuhlatshwe nekukhu isikhukhukazi umkhwenyana kaZimvezi akathethiswa ngebraykheki uthethiswa ngekukhu isikhukhukazi esibanjwe ngehogweni ipela veke ekulu le ipela veke yabakhwenyana angitsho Mvezi ngesikhathi sikaChristmas hayi abomalukazana behle nemgqoma amakuke nemgodla ama-orange yeke kuleli hlandla bekuyipela veke yabakhwenyana bahale nomlungisi luza le ndaba ekulu iqhegu lekhaya apha Mvezi selibize neqhegu langakwamakhelani bonyana lizombhithisa ufikelwe myeni atsho umkhwenyana ngiyasola iqhegweli nalibiza iqhegu langakwamakhelani lifuna zokubona ifrahale nkune. Nomlungisi madengede ukhuluma indaba ekulu. Kazi-ke nomlungisi na ukhuluma bonyana umkhwenyana ugijinyiselwa ikukhu ihlatshwa ingasalethela i-braai wenzela ukuthi natshebako kubonakale inkwekwezana lapha zingazi yamdakadaka bekabone bonyana ngiyo-ke indawo yamambala efaneleko engathatha kiyo le. Kodwa Mvezi kula umkhwenyana abona khona ukuthi nakakhani ukuba noma wesibili ihlanzi uzokhetha muphi endombini zebukhweni lezi njengana itiye ulethelwa zintombi zebukhweni umratha nakaqala ukuthi itiye ulethelwe ngudamaga umratha sewulethwa nguduguda uyaqala umkhwenyana ukuthi emzilo kuthiwe nanzi intombi zimsinazelela nakafuna ihlanzi uyakhetha uduguda namkha udamaga namkha bathatha bonke indebele. Mlungisi wayibeka ngayizwa mina njengombana-ke ukusitsho ukuthi kuhle khulu kwamambala umuntu onehlako ehle aphethe ungehli umkhonoze godu uyatsheje uyelele nomlungisi asithi umuntu akehle aphethe naye ebukhweni bakhe kuphela angaphathile ithona ekhaya sokuragela phambili nehlelo nasibuya.